Ku-TV show kulobe kubuziwe ukuthi ubani ozoba u-first wife phakathi ka-Amahle noTerelo, isizini entsha izoba khona yini? Isizathu salokhu, isizini esiphuma kuyo kubukeke sengathi beyingekho into enkulu ebambekayo nge-TV show yezingane zesithembu. Sibonile ukuthi kufika u-Amahle, the new cast member, ngingaze ngithi wife because kuyenzeka ukuthi sixoxe nje sizofika la esewunkosikazi khona. But uma uyilandela i-show ubuka, bekungekho okungakanani okusha okukhona. Okunye mhlampe kudalwe ukuthi ube uSneh othulile, so kwaba nalokho nje ukuthi Mpumelelo uyalobola, yabo, ayibanga khona enye into. Ayibanga nje khona enye into, even ngamanye ama-siblings bekungazwakali lutho ukuthi kwenzakalani ngabo. So kunakho ukuthi isizini entsha izoba khona, mayiba khona bazobuya bathi